Catch it saying. Catch it. Meet me no din komo kakra. Honhom mi ni odi asie. So be ma ho kwan a ka me bom paya ma. Ma prikisa tumi ne no odi asie nyina. Ojo de o kan ye. Enu ko. Ai tai honhom se de asie ni mi di asie no bla. Amutia honhom abetena wo mu. Na de wo ye nnuoma bi a wan ha da achi. Be fa mu owu. Obi store ku be je di so obi store watum kura mi gina store na nimu metimi yira si dem wa wia ne ma ho nye manyina oh no kano no ne de ne enya china etimi nkoda adua ni mu asa aduaba no but nipa ka no on kan Nyankopon kan de wo mu. I will pray for you. Close your eyes. Danasi Danasi you open your eyes momo odifo da onyame nasi onyame a wotimi ade nyame bɔ mpa ena wiye yi Bible say na onyina ye bono Nyankopon no onyama bo abo oso hene me bɔ mpa ye breki to me bia ene a branch edi ese e wo shy so Christ in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Everybody chrono who be champ I champa bonus Jesus Christ call fasting and prayer so twitwa so. I break and loose in the name of Jesus. Found sabra. Afa chrono home. We need to move branch so. Jesus. Jesus. I lose. Amen. That's mess happen. But my main car sound in trouble. Ma wona nya ntieti onyame fie wati o si eye me de na ye me fese me o si me kwa we na free ni mu ana odifo eko amaya ama no nyame anya wi e pa to an ene asem ba o si me se me kwa awurade fie na awurade fie na nkwaje wo awurade fie na ni ji wo akro no kro bo mi mo biem oh hallelujah hallelujah mo dabi e na fei so me srew eso bampa ibo so for mama nko why odifo je number ya no afle no ai ka fa na mama me uri so phone oh ai kwasi like wuni a ona ba ya yes ni ba hata ya be yi ntale ni nyina me pacho with me touch won me bompa ma won so bia oh Unia kan me da plan yan uti na bai spirit ni de ewura abotom no o hwe on han na ni hwe o na yi kwasi like enti ne ma be yi enti e ma eno ho pa ye kwa no abo ebi eja awo e sofo ai me sofo na ma bompa ya ma no me wie me tam iPhone e she me bottom touch ni me hwa me hu wo me ai o yiwa o de aka no oh unia kan kure why there be me numbers go so foreign numbers so me so me wia enti sofo phone ana me ko wi adai enti me ni nko a the tears of joy oboa nji wundi o to me ni wunni oh senior man what me wia the sensa we phone kwa anya we ya dia there be nyame di we nya ne dia ja na me ko nya phone kwa ke fa me wo ketwa wo haba touch kese e she me ha no me wa me trust me nyini ni I mean fa me number no oh ebia ba twen me ebia na obi kra like is not a train now them do better my I mean try we don't that before me you no an kura me nyame nipa ma bompa ya ma hey senior man odifo we nipa de anyira wa o ye be ade bobo na ma na fle wa de bobo na fle wa se hu mbo na ye ya na otutu na na mbo ya so o se na me bompa ya ma oh adan odifo o ya ka no odifo fle wa asha no sti ebe yi wa me ana wo friend no me a na do number me to na da me yi so odifo me to edifa o de nya apteji fun we ni kuta oh why you na ba me o de fun ni kuta no fle pasia so krompo di gane e what of sa fle second round ni I was me ko na say me you go like sa fle afanya me to o de oh sa no mo Mr. Lollipop wafa o de aka no I didn't know yes sir nyame nipa na wo wia me
Obi a me bom pa ya ma wo say one as what to honhom no no obi a what to honhom na nko ba bia na so mo kra nya ade na wan kasa wonya ade to me honhom na wo tutu na tai abobule ma odi sabe de me won de we na nkata de oni hui oni na na oh bi nyina wo de na me nya like who ye krom for papa wo wie ni ma wa de fa ni ma o me fa ni ma tamu so ye so wo honhom se me wie ane ma eti wo tu honhom no na what to na tai ya na adwuma me de ma de hey ipa da so ma no kwa ma nyame nsa kira mi sei so for shoe the tai ji awaje atum so for shoe be de wanya ho me tumi nyame tumi mo so pa eni say we afun like me ni reverend you nya no usu be mpam fon kwa asa me fa hey na me ko wi abrabra obofo fon fon no pa na fa edam le ku fon me na me wi aya wa me no Facebook wa na Beneza so no wonder I Beneza de na wo che me no bi ni mo ayi e mo pan so che me obi me fa ne simple kura o be fa Duncan Williams Duncan Williams o mu sa de hey Mr. Laripo boy we say de ko ba bi o ele fie fo pa de ko ba bi o de kro ne kro ne we de me bi sister one yes how sabi ya no sabi me ka set ya me honhom ne na ne ka sa wo be na wo seye wo be na wo what wo be na wo profo ya bo me se kasa na ne me kasa na honhom kasa what wo be komu no obi na adome no efiri na busu afọ ne sa seven no fa no ojina chen fa sa ja ya ti able kuro we su bia ni a so fu ma ba odi ja kuro we mu hu bia ni a ho no e sister se wo se fe do tete so fu so di to me Salary pop se wo se wo e dey champion so fu bra be sare ale ada mo ko 5 million yi ma ne ai odi mo hwe na matutu anmani ni free mu mam pejansa koso ne mo pai ososo hina ja utumi udi na asidan kadi na kakaba nkinim di for entimi sa tama ene achire wa that's what they call. Truly castle the man. Madam Saloko. Abo plausis wa fama sa on dey no sisi ayo. We are for party, wa farment today. Enye man na. Wa farment today. Enye. Offer. As wonya stroke. Abusuani. Sabi as wonya stroke. One shale ba. Enye mo for mo kromo. Forty suma be ni anka za sero na. Won wale. Oze. Offer mo na be. Offer dey dem bo ba ko beto fo mo. Oba bono. Me ma yesa wo. Oba tulu saka, fa saka ne hwe. Fa saka no, wa podam. Se me membo no. Wotiri kura mo no. Enam se me membo no. Oba ti be bo no. Oba ti fa saka no. Peyo. O frako. Ni ko, ni se. Kwa na me kwaje me poma. Oba na kwaje. Nyali stroke. Wa ti ase. Wo ya ne be stroke. Me se obi on nyali se bi stroke. E na wa ti ase. Ade. O shale papa. Offer now.